Vakaleleka, I'm Nico Mbalnroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsa. Nadango Leonard Tulip, au what you to go and buy, and the Talita na Parong and Mbula FM, but number 2 and a set. Mbula FM, number 2 and a set. Ni sambolo binaka sa Kongo na nonda Vakaleleka. En nabi bangangai ka bagay dori en nono may lenga hindu na ngonin rami may nabalimbolo may lautoka eloreki na ni amber na nona ngole ani na marama na tinana officially ni lata e balimbolo may laki bakasudu kabuna na nono may lenga na ngonongo. Waraitaka na bunelewa en ministry ni Mbula Philip Davis ni tartaro lata en na viaw na kaloko en mataka nito city kangay ngole ani ki balimbula ni oteti ni na yawa. E Kureo Davis ningo sa ikarua ni nono bakasudo lata kasanga ninda umuria na ibakasala babu ni wai. E nangone tukina ke nangona katartar kina. E na bakadirtiko na besele babu ni wai wana ngonin ramin ramongo. E na singa ni mataka. Waraitaka na matambosi ni Rainbow Pride Foundation ni bebakandunduita kina beka waraitaka na matambosi ni Solinra. En nonda benu en nonda na sangani okati na bakawati bakatangane kena bakawati bakayalewa merna Solinra kena Fiji National Blood Service. Waraitaka ni bakalislesi adhaki ni Rainbow Pride Foundation isikeli wulobo nirtau sa ambosi oti kena ministry ni Mbula ena kena ndike vitalimanda na lawongo. Ia waraitaka ni ministry ni Mbula ni lawongo e birkutore na lawarutaki maina World Health Organization ena buku ni Solinra. The Rainbow Pride Foundation erlewen sibia ni ruanan rau na undolo ni leoni benua ibiti erbawati bakatangane ke erbawati baelewa. Rautani ros ngabulo na bubale may nakasya na usori ke hinoya na sino na marautaka na muani madhaw ni sini mate ungo ni ote na kena may wakandonu ina non release ningele ni kuwa. Gosa ikarua ni wasiwasi ni leoni benua eradingo manabinga rabyongo na tanrua ni benua suba kena usori. Waraitaka orei Hana Ali hindua kadingoma na bebu kiongo ni samai somi na nonra bosoto tu mai wanende enebe mbaki sawoti. Ya waraitaka rami kuru boli ningo endua na bebu ken loman ni nono bubale ena loman ni walu na mbaki sawoti. Rauta ni indonan rau bitu sungabulan na lisi samai bondo nui ena nonra buke na bebu bale so ena nonda benua. Kinangito, maruta ka bakali, buna nonda nda nabi bakatabuli din gito lea bitu Gareth Beba na bito ko ni Leoni Benua. Eno bukuni kaya nasangay, merawati ng ganga. Eno sot-sota eno mua ni Mada Ongo. Warita ka o Beba ni Beba ndita kinabeka rawati eno mua ni Mada o Sawati. E kuria ni boti ko e bida na kalalay, men bobi nakataki ni Berni na sota-sota eno mua ni Madawa. Yes, sangatiko na nonda matitimi men rawati tali ng ganga eno mua ni Mada Ongo. Ena kena sangay me tango make na idadhaw levu ni World 7 Series. May dabikeri na nonda Vakaleleka na kena ikuri around yun na sema ena station na Radio Fiji 1 kay Mbula FM. Nabawano ni binaka ni singni mate ni Vakaleleka binaka. Sa Arnayanda, oya wotonen rut kile mai buni moli kira-kira. Sa aama pinakantin na nandawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali gua penenu makaya macam na penentari wati ang dawaro na Radio Fiji 1 besan dobai bici. Oya o labini anambuli mana FBC imba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula matmay Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoy bitin bonga ni BNN.